Hello, supite ho na bon chawin thusim tha ngai kiding kahin lem kit ve. Tuni in lungsit ta gal thusim khat. Ne ding ta loji anupi ni in. Achapa lhon akitha lhona aneh lhon thusim anasei kin hoite. Hechi thusim hi Themgao Elisha phat laiya Israel te chunga. Anathung thusim khat a hi. Hechi thusim hi na simno ma a hi le. Lengte ni na bungup le bungsi sungchu na navet thei a hi. Phat khat laijen Syria lengpa ben hadanin Israel te chunga gal ahin bolen a hi. Hichun Syria lengpa in asipai te zo se a khomin Samaria khupi umdin a solin a hi. Hiti chun Syria sipai te chun Samaria khupi chu asun azanin au movin ni kho phaweb le thaphabeb ahung chi ta na hi le Samaria khupi te din de le cha ahung ha che che jing ta na hi. Hiti a Samaria khupi a ne le cha aha che che ta ji chun khusunga sangan lu changkhat dangka somget amanin gamlo thul til gram janin dangka chengkhat amanin a hi. Hichia hin ni khan hi Israel lengpa hi khupi paldunga agawa le le akoma numei khat hongin akap jingin wo kapu lengpa lungset in nei khoton ati na hi. Hichun Israel lengpa in pakai jin napan pi a na hu lo le kin EPT kapan pia ka hu theiding ham lengpi tuile su lo changla kanei ta poi ati chule Israel lengpa numei nu chu adangin EP ham na boina seyin ati le hichun numei nu lengpa za lengpa ni khat ni chun hichi numei nu to hen ne ding kanei han ta lo zin ama in ka koma tuni in na chapa ki tha hitin ne hitin jingteng le ke chapa ki tha na hiti atin ke jong kanomin hiti chun kachapa chu kathal thonin kanethon ta na hi ajingni kho ahung hi a ama chapa ki tha ding kati thon pha nen hichinu mei nu hi anom tapo in chule achapa chu asel mang tai ati hichinu mei nu thu sei Israel lengpan aza za chun lengpa jong alung na be se jengin apeng za jengin apun sel abo talin chule khawdip pon akiselin khopi paldung chun awa le tan a hi chule lengpan hitin seje dunia hi safat chapa Elisha katha lo le pakai jin ke hiti jin e bol jeng hen ati in asipai te chu Elisha mandin asoltan a hi hichipen hin Elisha le a hi nga hung upo ho chu anato hom uwa a hi lengpa sol le ho hung thun masangin Elisan upate za hichi tolthat pa khun e that din mi a hin sole ahung thun teng le kot kam humun lang lu sa dawin ajei chu ama nunga chu lengpa ama ta ahung pai jing ding a hi ati Elisan thu a sei zo zo chun sipai hole lengpa chu ahung thlung pai jun hi chun lengpa in hibang he so gen the e thut khumwa pakai a hi pakai jin EP e bol pe ding ka kine pi na alai ding ham ati a hi wangin Elisan lengpa za pakai thu sei ngai jin pakai jin hitin a sei je jingteng tu pha don le Samaria khosunga su lo chang pha pen ta kilogram thum a hi lo le sakol chang kilogram gu dangka cheng khana na cho zo diu a hi ati hichun lengpan ason ta sipai lam kai pan Elisha za pakai ama ta jengin jong wana ko na bangko tampi ahon da hitabang thil hi abol ding hi jong le hi theilu hilding a hi tin a sei je hichun Elisan sipai lam kai pa za ka sei thil hi ahung thun teng namit te ni anamu ding ahin ahiwanga anchu na ne kha lo hilding ahi ati hichalai ta hin Samaria khupi ahin miphah li anamovin amho hi khupi pa machun om sawin ahi hichun miphah ho chu akhe ovin hiti a imo umuwa ithi diu hi adi theipoi khupi sunga lu jong le hen la ne ding om lo jin ithi lo diu ahin hilaya jong le hen la ithi tho diu ahin heje chun Syria te ngamuna che hite amhon anabol masat pen diu chu e tha diu ahin ahilo wa hele iwang phalole e hinghoi mai theu hi akiti uven a hi hichi akiho naw hi zanlai ahin amho jong zanlaya chun Syria te nga munzonin achi tawe nga mun pamchin apha wa chun koi mahu sagin momong jong ajapo uven hichun ponbu sunga chu agalut wa hi le ponbu sunga chun ne ding cha ding le thil tam ta anomin ahin la mi him koi macha nom pu nahi heche pha chun mi pha ho jong chun ne ding ho chu anewin chu teng le thil ho chu ade lai akil ovin akisel tawin a hi abana pon bu chom agalut ule amasa abang bangin thil anom kenin hi chun amo ho injang
amasa abol bang win abol ki tawin a hi hichia Syria mi te hi hoilange iwam itia hele pakai jen mi pi tam ta ki tolgin le sepai tam ta ki tolgin le kang talai ho ki tolgin aza sa ule hichia chu Syria te in Israel leng pa hin Meden mi te le Egypt mi te sepai zo se ahin tola eho sa dinga hung a hi tawiti a gyalwa amho jong ahin na thei che uwa thilalo zo se chu adal hawa anazam gam uwa anahin a hi hichia miphah ho in ponbu a adei dei adudu anewa thil adei lai lai o akisel wachun amho jong ahung ki ho uban ahi poye ehon hita ibol hui adi poije hichi hi lengpa le mi pi zo se ki pan ding thu a hi in ihon I mangwa hele di lo ding hi chuteng le tu in ga sei daw tin jingka teng ga sei le hen in zo teng le lengpa in talan e ma sa kha lo win ti ati win hichun am ho jong khopi lam zon in achewin khopi kel kot nga pang sipai ho ko ma chun athu dan chu hitin a sei taw win a he ke ho ka chewle Syria teng amon chun koima kam po win mihim hu sa jong ka ja po we sako tele sangan te aki hianun ponbu zo se thil tampi ne le cha adim se ne ati uve hichun khopi kel kal nga se pai ho chun athu hi lengpa ko ma aga sei tawin a hi hichi thu hi Israel lengpan aza pha anen ase pai ho ko ma Syria mi te hin elung thimbol u a hi bowe aje chu khopi sunga kil ha sat a het je uwa nga mun dal ha gamla ga kisel a hi uve e ho hi khopi sunga ko na hung ke tol do tengule ma na gal hinga kaiza khopi to pha agodu ahibowe atin he hichun lengpa sepai lam kai mi khanen lengpa za ahi poi lengpa hichi thu hi itabang hi momong ham a kholdin mi phawe sol hitin gawe sa hite ati le lengpa injong hichun sakol ni le mi phawe asolin Syria te nga muna chu itabang thu mong ham ti aga khursa tan hi hichun lengpa mi sol ho chu Jordan luidung ge ya achiwa lamdung thung kaya achiule Syria te azam nawa punsil le mancha apai ho amupe ove hechapha chun amho jong ahung kile kidwin lengpa koma athu dan ho chu abon chan asei tawe hechi thu hi Samaria khopi mitian aza do pharwin apet penin abon chawin alhaivin Syria mi te nga amuna thil ki chomdingin achi tawin a hi pakai jin asei sa bangin su lo chang pha pen kilogram thum a hi lo le sakol chang kilogram gu dangka cheng khadin hichini huwa chun akizo pantan a hi chole Israel lengpa vaipu sipai lam kai pa chu khopi kulpi kelkot nga apan na Elisha se bangin mi pi ko akichu nawa kunin sipai lam kai pa chu tolto achot pha khawin a hi le athiden tai Elisha lengpa za ajing teng hichipha don ta chole su lo chang pha pen kilogram thum a hi lo le sakol chang kilogram gup dangka cheng khana Samaria khupi sunga kijodia anasei ahin hichi sipai vai pipo pa hin pakai ama ta jengin jong wana ko na bangko tampi ohanda hitabang thil hi abol ding hi jong le hithelo hilding a hi tia anasei na patheni pa idisan anasei pe athil so hi na mit tia nya namo ding ama wang anwang na ne kha lo hilding a hi tia anasei pi a hi hiji achu achunga hi tia hi so jeng a hin mi pin kel ko chunga chu achot phawa ama jong apet pe na chu amuna chu thidan a hi hichi thusima ko na ihon jong izil do thei chu a hi le eho jong tu lai ta gal ne hi uvin gar sunga hi khat le ka ki het thim uwa anei aha sa akithupi a ine jong le ine khom diu ithi diu jong le thi khom ngama lungkhat thakha na pan ila khom diu hi idei sa uvin hi chole adni channa thil iza kai hi mi hemin ahi thelo dinga agyal jong pathin dingin wang ahi mo om puiti hichi thusima ko na zel to thei a hi